ndababwira umuntu w'intwaro turimo twese, umuntu w'intwaro turimo ni umuntu ukunda umwanzi we. Umuntu ukunda umwanzi we. Iyo abatwari dufite akanya ngo uzagenda sibura umuntu umwanzi wawe. Ariko rero imbuto z'umwuka niki ndayizewe urukundo. Mugende mwere urukundo. Amina. Amen. Umuntu ngo ariko yewe ngo wamenye uko naka yakuvuze, yarekaga kuvuga kandi afite akanwa. Hariko se twarabaye none ufite akanwa akagira n'ururimi mu kanwa kiwe rwo kuvuga. Tuza dutegeka abantu uko bavuga tubone ko bakunda. Wo tegeka abantu uko bavuga rero. Imbuto y'umwuka ya mbere tuzera niki ndayize n'urukundo. Urukundo sibene vya bindi, sibene rwa rukundo ukunda gusa, naho uwo wanga wamushize. Uwo wanga gire gute yewe? Ukunda we ngo ndagukunda vyasaze ngo yongo yo. Naho kwanga ese mwumvisha bivuga ngo tuzera urukundo kuba dukunda. Imbuto y'umwuka niki ndayizewe n'urukundo. N'urukundo rwo gukunda, n'urukundo rwo gukunda ukwanga, n'urukundo rwo kugiriye nabi, n'urukundo rwuzo kuvuga, n'urukundo rwo kuvuga, n'urukundo rwa kimwe cyane. Mbere yaho dusoma ijambo ry'Imana mbanje gushimira Imana. Ndashimira Imana cyane kuko Imana isubiye kuduha uyu mwanya w'uyu munsi wa none. Twarabivuganye kuwa kabiri bisubiye kuba icifuzo c'abayobozi bayoboye uyu murimo, kuko twosubira guhura ku munsi wa none. Ibintu biza biba mu cyumweru ni byinshi cyane, kandi abantu baza bategura gahunda, ariko ikintu kiza kisohoza n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi mu by'ukuri ntabwo duteranye kuko twabisezeranye wa munsi twabisezeranye turi kumwe n'abantu ahangaha, ariko batabashije kuba hano kubw'impamvu nyinshi. Ubundi twabisezeranye hari bamwe hano batari bahari, ariko Imana yaboneye umwanya uyu munsi. Rero igituma duteranye muri kano kanya ni ubushake bw'Imana. Nimuvuge ngo amen. Ndashimira Imana ku bwanyu mwese, abapapa n'abamama, abaririmbyi, mama bakuze, abakozi b'Imana bagenzi banje. Rwose turashimira Imana kuko mwakunze kwihata mukigomwa imirimo yanyu n'umwanya wanyu, mugasubira mukaza kugira ngo tubane. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira abakuru b'uyu murimo batekereje kuko twosubira kubana ku munsi wa none. Twebwe twari twakoze uko twumvaga Imana idushoboje, ariko mwebwe mwasubiye kandi kubikenera, mukabona kuko dukwiriye kubana ku munsi wa none. Turabashimira cyane, Imana ibahereza umugisha. Kandi umwete wanyu nkuko mwabivuze, hano muri kano karere twari dufite abashitsi bavuye mu kindi gihugu, bagiye bakora amateraniro kenshi kandi bayakorana n'aba bayobozi b'iki gitaramo, ariko kuri none kuba mwasubiye kwihata kandi haleluya, kuko numvise kuko bataranagenda mwari kuba muhaye mu basezera, ariko mukihata kugira ngo muze dufatikanye muri kano kanya, biranshimishije.
Haleluya. Reka mvuga ijambo navuze kuwa kabiri bukeya, kuwa kabiri nararivuze nta simbisubiramo. Ariko ndashaka kubamenyesha ngo akabiri kagezaho karyoha. Nuko ndarangije kuzo kuvuga kabiri. Wobaza utese uyu muntu ntaza kabiri mwitangira ryako sinkaza. Ariko igihe nakamenyeye nimuvuge ngo amen. Ubu ngubu njewe amatwa nsumira kagezaho karyoha. Reka nkubwire sinza aho Imana iba kukurusha kandi Imana iba muri twe. Ariko reka nsubire nkubwire ahandi nkwibutse ku bintu ahandi Imana iba. Imana ihagaze hariya inyuma y'ibyo uhaye ubona. Imana ihagaze hariya inyuma y'akamenyero. Imana ihagaze hariya inyuma y'ibyo usanzwe ubona. Kandi ntihahagaze gusa, niho ikurindiye. Imana ihabwa icyubahiro. Shatse kugutera amatsiko no kukubwira ngo imbere y'aha ngaho uri hari ahandi. Kandi aho ngaho uhaye uje niho hayegereye. Haleluya. Reka nongereho nibi. Imana ntiziryoha cyane mu gihe cy'ububyuke. Unumve neza ndabisobanura. Abantu bamenye Imana bakayimenya bagahabwa imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera ubugari bwayo n'uburebure bw'ikijyaruguru n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo uko bungana. Ntabwo ibaryohera mu bubyuke. Imana iryoshye cyane iyo abantu bahuza ariko ukayigumana. Imana iryoshye cyane iyo abandi bayibagiwe ugakomeza ukayibuka. Imana iryoshye iyo abantu bayivuyeho wewe mukagumana. Tuzigera umenya kuko Imana ari ikintu cy'agaciro mu gihe utarayisigarana yonyine. Iyo ibindi byose bihunduye ukayisigarana yonyine cyangwa abantu bakayiva iruhande, ariko wowe ugahabwa amahirwe yo kuyiguma iruhande ukamera nk'aho uyihariye. Pasiteri we, aho hantu niho Imana iryohera. Kandi aho hantu niho akabiri kageze. Ubu ngubu Imana ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire igihe Imana izi kwegera ikazi kuvugana muhaye murebana gutya face à face gutya mugahuza amaso, ukazuyibaza ikagusubiza, wayihamagara ikakwitaba vuba. Ni igihe nayo iyo yabonye yagusigaranye wenyine. Imana ihabwa icyubahiro. Ni igihe abandi bafite ibyabahugije ariko wowe ukarushaho kuyegera. Ni igihe abantu bafite ibindi bibaryoheye ariko wowe bikagusharirira. Cya gihe nicyo gihe izimera nk'iyikamuye uburyohe bwayo bwose. Vuga ngo bwose. Ikisya ukayirya yabaye ji nziza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Sodoma n'Igomora ngo bose bari banduye ibyaha birazamuka ngo bihumurire Imana nabi. Ituma abamarayika batatu irababwira ngo mugende nimumara gushika abahaye barega Sodoma n'Igomora mugasanga ariko bimeze, ntimugaruke kumpa raporo,
musige muhatwitse. Wazumvishe ntimwirushe mugende ukunguku bahaye bavuga Sodoma n'Igomora bimeze. Amina. Nimumara gushika nyine mugasanga rere maniko raporo ntibarushe, musige muhatwitse kandi muhatwika izuba riva. Babantu baragenda ngo bamara gushika ngo basanga Sodoma kurya bahavuze niko hari. Ariko vuga ngo ariko ijambo rizarinezeza mana yanje. Basanga niko biri. Basanga hari abatinganye, hari abasambanye, hari abibyi, hari ibingibi zose muhaye mubona. Twebwe duhaye tuvuga ngo biraje ngo mu kinyejana ca 21 na 20 ngo na 20 ingahe ngo ibi biraje se ntibyahasanzwe. Basanga ibyo twadusoma muri Bibiliya ni bimwe tutarabona ubunyine. Imana izodufasha tureke kubibona mu izina rya Yesu. Ariko banza bigeze mu marembera ubu ngubu uko biraboneka. Basanga ibyo bavuze byose birahari. Reka nguhereze ikimenyetso. Abamarayika bavuye mu ijuru baje gusuzuma ibyaha biza bihakorerwa ngo basige bahatwitse. Erega abamarayika ngo binjire mu nzu, abahungu baho ngaho Sodoma n'Igomora n'abakobwa baho n'abagabo baho n'abagore baho ngo baraza kwa Loti. Ariko muri abo bose bari bameze gutyo ahantu narisize ngo basanga hariho umugabo witwa Loti utarabibagamo, akabona bihaye bikorwa. Yari afite nabo abahungu n'abakobwa babasore yewe, kandi nawe yari umuntu. Ese burya icyaha kiza gitinya umuntu ngo ashaje nkuko ushaje n'abasaza bazababikora. Okay, akabibona bihaye bikorwa gutyo ku mugaragaro hanze kuko babikoreraga hanze. Ubu ngubu data mu kinyejana ca 21 ntibarihandagaza ngo babikorera aho ngaho hanze, bariko barakora bene duto. Ariko ukavuga utangaha niho bihaye biganisha. Iyo ugiye aho ngaho mu gisagara ukagenda ureba abantu uko bitwara nuko bavuga nuko bateye ni Loti iwe ntiyabikora. Mwamwumvishe Loti? Abana biwe ntibabikora. Umuntu Imana ikunda n'uwuhe? Umuntu Imana ikunda ni umuntu uri ahantu hakorerwa ibintu bibi iwe ntabikore. Timugire ngo tuzobona isi yacu y'abakiranutse. Nimba uyitegereje ugenda uzeyuke ntayo uzobona. Isi ni iyi ngiyi dusangiye twese. Ariko haleluya, si ukuvuga ngo ibikorerwamwo ngo nanje binyandukire. Hari urukingo twatewe. Imana ihabwa icyubahiro. Urwo rukingo twatewe ni urukingo rutubuza kuba nk'abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ngo iravuga ngo nkeretse umugaragu wanje Loti iwe ngo azababara iyo ahaye abona ibihaye bikorwa ngo akababara. Kubwiza turahatwika ariko ntituhatwika rimwe. Ico mbifuriza twe mwebwe abateranye muri kano kanya. Haleluya. Muzobe bene abo ngabo. Nimuvuge ngo amen. Kandi nibishoboka mukize bamwe ngo tubahubuze kuko ababakuye mu muriro. Akabiri kagezaho karyoha nimubona ariko ibingibi reka ndeke kubivuga. Nibanga ry'abayobozi. Ariko Imana nifasha ndabibabwira mu izina rya Yesu kugira ngo uwo mutwaro urangire. Reka turabivuga. Singenda ntabibabwiye. Nimuvuge ngo amina. Dusenga Imana yumva itwereka tuzaho tugeze, tuzi naho tugomba kugera. Haleluya. Ndabishimiye cyane
ndabishimiye Haleluya. Ndabishimiye kandi jewe sinzi ko sigaye narabaye pe. Ndabishimiye rwose. Aya magambo tugiye kuganira twavuze ingingo zibiri kuwa kabiri, reka tuvuge amagambo asigaye ku kintu citwa kugira gute kwera imbuto. Kwera imbuto. Muranyemerera mvuga uko nabihawe? Muri hangana dukomeze dukundane. Haleluya. Ndayizeye ufate mikrofone fasha gusoma mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Luka 16 no ku murongo wa 6 usome ugeze ku 9. Bakristo turi kumwe dusaba Imana kugira ngo twere imbuto. Iki ni igihe cyo kwera imbuto, hanyuma Kristo ajana itorero ryiwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. 13 Luka umurongo wa 6 usome ugeze ku 9. Kandi abacira umugani, uyu mugani ati: hari umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe. Buke yaraza awushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati: dore none uyu mwaka ni wa 3. Nzagushaka imbuto kuri uwo mutini sinzibone. Uwuce. Aroka virigi. Urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati: databuja, umureke uyu mwaka nawo. Nyufumbire ahari, hanyuma hakwera imbuto. Icyakora nutera uzawuce. Amen. Nutera uzawuce. Ese arasomye ngo uyu ni umwaka wa kangahe? Wa 3. Icara na mikrofone ndaguma nkubwire. Ahangaha dusomye ijambo Yesu yari ko yigisha. Yesu ndamukunda, yari umwigisha utangaje cyane. Haleluya. Iyo turebye ibya filime ya Jesus de Nazareth, Yesu yari igitangaza. Yari igitangaza gikomeye. Yarigishaga rimwe yarigishije yigisha abantu. Sinzi uko yabonye igikona kiguruka. Aravuga ngo ntimukiganyira, ngo ntimuruzi kiriya gikona. Cyari kimuciye imbere, siyo sije yari afite. Ntikibiba, ntigisarura, ngo ari kwimanira kigaburira nacyo. None namwe ngo ntimukiganyire, ngo se mwebwe ntimuruta kiriya gikona. Haleluya. Bakaba bageze uruhande rw'igiti cy'umuzabibu, akakireba akavuga ngo erega uku nguku muzamumbona nije muzabibu ukuri, kandi data ni nyirabuhaye uhingira, gusa ishami ritaguma muri jewe. Akavuga ati ndi umuzabibu namwe muri amashami. Haleluya. Ishami ritera imbuto rigira gutera iratsibwa bakarita bakaricana, ngo niko namwe mutabasha kwera imbuto nimutangumaho. Wumvisha Yesu uko yarameze. Ikintu cyamuca mu maso akaba yari afite, reka mvuge ngo yari afite impano. None se ndavuga ngo iki? Yari afite impano yo kumenya. Haleluya. Kandi ngo Yesu ngo ntiyashakaga kuko abantu bamwibwira ngo uvuge ngo njewe ngo ikindi cyo kizakingora, ngo ntiyarakeneye kumva amagambo y'abantu, ngo kuko yarazi bibarimo batarinze kubimubwira. Nimuvuge ngo amen. Hano Yesu aravuze ngo abacira umugani ngo hari umuntu wari ufite uruzabibu rwiwe. Ni umurima w'imizabibu. Noneho muri wa murima w'imizabibu aragenda ateramo umutini. Kuwa kabiri abantu bibuka twaravuze ngo umutini uzutanga iki cyiza. Reka mbafashe. Imbuto. Ugira imbuto nziza rwose. Umutini
ugira imbuto nziza pe ibindi biti nabyo birazigira kandi haba n'ahandi wacu zirahari ariko umutini ugira imbuto nziza rwose aragenda ngo ateramwe umutini muri urwo ruzabibu rwiwe yari akeneye imbuto noneho wa muntu nyiri uruzabibu aragenda ngo azishakaho imbuto arazibura n'ukuri kw'Imana ngo amare kuzibura ngo abwira umuhinzi w'uwo murima ngo arawubwira ati tema uno muzabibu ukureho umuhinzi ati kubera iki databuja aravuga ati uyu nguyu usumwaka wa gatatu uyu mutini uri hano ni nk'ayo imitini ku mwaka iba yeze gatatu kandi ngo buri mwaka wose nta mwaka ntaje kuwushakaho imbuto ndayibura none rero ngo ese urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka buce ukureho noneho nimba twongeramwo imizabibu nimba twongeramwo imyelayo ariko uyu mutini ukureho kuko kwera byaranze uwo muhinzi akora ikintu ciza nijwi ry'ubuhanuzi nsemereye mu kabiri kuri uno munsi itariki 16 Imana ihabwa icyubahiro uyu muhinzi ngo abwira shebuja ngo aramubwira ngo databuja wokagira Imana umbabarire tureke kuca subira wihangane iminsi ingana gute umwaka umwe gusa noneho warugize imyaka 3 utera none rero ngusabye umwaka umwe nusubira kugaruka ntuwuboneho imbuto uzowuca urandure ureke kuma kunyunyuza ubutaka kandi avuga ikintu kimwe aravuga ngo nanje ndagusezeranyije nzowuhingira nzowubagarira nzowufumbira nzowuvomerera nizeye kukuzera reka nkubwire ijambo nahawe kuri iki kintu iminsi usigaranye nanje iminsi nsigaranye ni iminsi wasabiwe ahari umwaka wa mbere Imana yaje kukurebaho imbuto ntiyazibona umwaka wa kabiri za kukurebaho imbuto ntiyazibona umwaka wa gatatu yaje kukurebaho imbuto ntiyazibona kubgayo ifata decision yo kuvuga ngo ducanya makiro ese uyu nguyu arakomeza kunyunyuriza kubutaka arakomeza kumvira ijambo ry'Imana iki ko ritamuhesha kwera imbuto arakomeza kuririmbira iki arakomeza kugira ngo akomeza kuruhanyiriza iki ariko umwuka wera ngo uzudusabira ngo akanihimini hitavuga aravuga ngo data we urandura wigira umutima wiwe akahebwe subira umuhereze umwaka umwe gusa turiko turavuga dukurikije uru rugero Yesu yavuze umenye ngo iminsi ufite Imana ihabwa icyubahiro ni iminsi wasabiwe yewe we ni iminsi y'inyongeza gucibwa kwari kwamaze gufatwa decision ariko iyi minsi isigaye ni yiki krema wanje nuzoza wumva baragutumiye mu kabiri ngo ngwino ucurange ntukazuza gucuranga kuko wacuranze kuwa kabiri uyu ni umunsi mushya ucuranze utazosubira kubona mu buzima bwawe uzobona uwundi wa kabiri ntaho uhaye ugenda uhumure no ku wundi wa kabiri uzocuranga no ku wundi wa kabiri uzocuranga n'ikindi gihe n'indi myaka ariko uyu nguyu sha ukazosubira ukabona uzovuga ngo narakubesha ntimubona uko nguko badutumiye hano uyu ni umunsi ntazosubira kubona Mathias pe nzobona iyindi ariko mbona iyindi hari akandi kabiri uzosubira kubona bene akangaka yemwe kanone itariki 16 ariyo itariki 16 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021 ni ukuvuga ngo hazosubira kuvuga ngo uwundi munsi wa kabiri itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri bizosubira bibe hashize imyaka ingana niye ndi mwaka wose itariki 16 ntibizobari na kabiri shatse kuvuga itariki 16 ukwezi kwa kabiri umwaka bizosubira bibe hashize imyaka ingana
ingahe sure imyaka ine yo irebe iri hafi sinibaza kuko d'abord ben uwo munsi bazaba wita ngo niki mu gifaransa harya niki ni deseni ni ukuvuga ngo ahubwo ni nk'imyaka magana ntibishoboka ngo usubire ugaruke itariki 16 umunsi wa kabiri mu kwezi kwa kabiri uwo mwaka ni kera we ni kera nimba binahari ni kera yego nico gituma uyu ni umunsi w'ikinege twebwe utaramye abatawutaramye urabacitse uragiye pe nico gituma dukwiriye kuwishimira ni umunsi w'ikinege kuri jewe nanje ndi ikinege ku bandi bantu n'imigisha ya none n'imigisha y'ikinege ababyizeye ni muvuge ngo amina. Hari abantu benshi perezida we hari abantu benshi bafite ikibazo giteye giti amagambo araje hari abantu benshi bafite ikibazo giteye gutya noneho bakavuga ngo uyu munsi ngo ndiko ndumva ntameze neza ngo reka nzorebe kuwa kabiri nzareba kuwa kabiri byabaye vuba haleluya noneho bakareka kunezerwa none bategereje uwundi munsi bazanezerwa ariko utazi kuko uwo munsi utegereje kuzanezerwa atari wo munsi uzoramukana ibikomeye gusumba uyu nguyu buri munsi wose ku buzima bwawe n'ubwanje uburimwe ibibi n'ibyiza uzobimenye gutyo yewe uzobimenye utyo umunsi wose uburimwe ibibi n'ibyiza mbo umva nkubwire ja umunsi uzobwira ngo ariko ngo uyu munsi ngo wambereye mwiza reka nkubwire uko uzoba umeze si ukuvuga ngo uzoba uri mwiza kuruta iyindi wabonye ahubwo uwo munsi amaso yawe azoba yarenze ibibi byawe vuga ngo amen. Umunsi kandi uzobona kuko kubereye mubi ni ukuvuga ngo amaso yawe azoba yarenze ibyiza byawo ubona ibibi ni ukuvuga ngo umunsi nuzozuca ndi devoir yawe haleluya kunyunyuzaho ibyiza ariko nibibi biwurimo nuko niko bimeze uyu munsi nimureke tunyunyuze ibyishimo byawo n'amasezerano yawo n'imigisha yawo n'umunezero wawo n'ibisubizo byawo kuko birimo Imana ntiyoreka ngo duterane kama kawaida oyaye Imana ntigira kama kawaida haleluya. Ijambo rya mbere mumenye ngo iyi minsi twongereweho ni iminsi twongereweho yo kuvuga ngo noneho tugende twera imbuto tuteze nta bintu byo gukomeza kugira gutyo gusa ngo nuko nguko. Iri jambo turaryumvishe ingingo ya 4 bayobozi namwe ba Kristo nutabona umuntu yeza imbuto nutabona imbuto ku muntu ntukibaza ibindi kuri uwo muntu gusa ntazoba ari muri Kristo. Yego dore hari ikintu abantu baza batekereza bakavuga ngo se kuriya nakameza ate ngo cangwe nakateye gute ngo cangwe nibiki bimubamwe nutabona umuntu yeza imbuto zikwiriye abihari definitivement uzomenya ngo uwo muntu ndari muri Kristo. Yego reka tubisome muri Bibiliya mwogira ngo none ni commentaire zanje nta commentaire nkoresha Bibiliya irihagije vuga ngo amen. 15 umurongo wa 4 n'uwa 5 Yohana ntibigoye ko tumenyana abavandimwe ntibigoye ko tumenyana nubona sineza imbuto sinzoba ndi muri we nubona ndazeze mba ndi muri we nta kubeshana nta kwikinga ngo jewe ngo ndinde ngo eri imbuto tumenye kuri muri Kristo ureke kuzera
nturi somo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe yego nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu ruzabibu yego niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge nuko nguko ndayize amen murabyumvishe bantu b'Imana yego nukuri kw'Imana turaza kugera ahantu dutandukanye impano n'imbuto ico kintu cyateye abantu confusion mu buryo ntobona uko mbabwiye ntabwo Imana idushakaho impano niyo yaziduhaye ahubwo Imana yaduhaye impano kugira ngo tugire gute twere imbuto ikintu cya gatatu turagisoma muri Yohana 15 no ku murongo w'8 mbega ko turumvikana asante ibyo nibyo byubahisha data yego nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banje yego amen amen ibyo nibyo bigize gute byubahisha data igituma data yubahwa haleluya igituma data yubahwa kubw'ubuzima bwanje suko ndi bishop suko novuga amagambo menshi suko nomenya ibintu byinshi iby'Imana kubigira sukumenya kubivuga ahubwo nukumenya kubikora Imana ihabwa icyubahiro sukumenya kubivuga ahubwo nukumenya kubikora kuko wa munsi twize ijambo rivuga ngo sabavuga ngo mwami sibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka sife kwa Yesu ibi nibyo byubahisha data twese turi hano twahamagawe kugira ngo twubahishe data aba bamama icyo tuma mwubahisha data Imana aba bapapa icyo tuma mwubahisha data Imana aba basore n'inkumi bara icyo tuma mwubahisha data natwe abakozi b'Imana icyo tuma twubahisha data nuko twera imbuto nkeya niko yasomye nuko twera imbuto nyinshi ngiye kubabaza ikibazo abantu ndiko ndabona abantu bakuru bavuye iriya ruguru so duhinga imirima mbega ikigori kitahese baza bacita ngo igifuma none ngiye kubabaza ikibazo ese ingumba cyangwa se igifuma sero nuko wocita ari igifuma ari ingumba twamaze kumva uko kiba kimeze ngiye kubabaza ikibazo ese ingumba ikigori cy'ingumba ntikizagikura ariko kizagikura kikaba kirekire kikamera nk'ibindi byose mwabyumvisha abantu bavukiye ino n'abakuriye ino mutahinze mwebwe iyo mpaye imbareba baza bantera imbabazi bano bantu batahinze kizagikura naco hari umuntu umwe mparutse kwigisha rino jambo abwira ijambo pastor kandi nasanze ariri arambwira ngo ikiza kikwereka ikigori cy'ingumba kikakwereka ikigori cy'igifuma ngo nico kiza kiba kirekire nico kiza gisumba ibindi kandi kigashisha truwa reka nkubwire ikintu gitangaje cyanteye ubwoba kandi ngo ingumba ahiri deweza la prive daya tegera ndanezerewe ko dutaramiye Imana muri iki gitaramo kandi duhaye twiga ijambo ry'imbuto
Imana ikeneye abakristo bera imbuto gusa nibo bubahisha data. Haleluya. Yoko yo guhura n'umukristo weze imbuto we nizo mbuto ndacazi basomera kandi azisoma gusa zirasobanuye. Vuga ngo amen. Umumama umwe mpaya nigisha no jambo aravuga ngo ati pastor ntiyego atereka ngubwire daye ntimubwira mama we ati kigori cigifuma cingumbu ati nico kiza gisumba ibindi kikaba kinini cyane. Mbabaza kantu kamwe ese iyo umuntu yageraga mu bigori bimaze guheka niko umuntu yagaza azifuzamwo cyambere umwagi ariko umwagi yo eko y'abana batari imyagi we njewe nzo umuntu tuvukana ibigori byagaza byera bikaba byoshira atari y'ikigori ariko yagazagera mu murima nagazano nkamubwira ntariko wararwaye icukiro ry'ibigongorwa by'imyage abandi ko turirira ibigori byiza bibisi naho we iyo umuntu yashakaga umwagi wajaga kushakira ku kigori gihetse mama aha ariko ingumba yagiraga umwagi uryoshe. Umva nkubwire yemwe bantu b'Imana namwe bakristo namwe bakozi b'Imana tugatangazwa kuko no kubwira amagambo aryoshe tugatangazwa kuko no kubwira theology noba ndingumba ariko nkaba ndaryoshe nkakubwira amagambo karyoherwa ariko nta mbuto ntaki yewe abantu bateza imbuto bararyoshe birenze urugero wobanza kubacishaho imbuto kugira ngo ubanze ubabone bazi kuvuga neza bazi kwigisha bazi guhanura bazi kuririmba bazi kuvuga amagambo menshi ariko ntiwobabonaho imbuto vuga ngo abo bantu nubwo bataba bafite imbuto erega niyo userutse mu itorero birashoboka kuko ari wowe ubona mbere nibarebare barakuze bafite igihagararo n'ukuri kw'Imana ariko genda umushakaho imbuto. Sinshaka kuririmba ntararangiza kino cigire. Wow, nimuvuge ngo amina. Haleluya. Hakabubwo saruka mu ikanisa ukabona umuntu igifuma ingumba ariko bagira gutyo ukabona niyifite igihagararo niwe ufite ijunja mugani w'abarundi ariko Imana yazivuga ngo wakanzwe n'ijunja ariko uriya muntu nta mbuto afite. Ikintu gitangaje kandi kibabaje hari abakozi benshi vuga ngo abakozi abacu mu mbabarire abakozi ntibaza barakara ndico kintu bakundira none usabse mu ikanisa ninde uzubona mbere vuge mureke gutinya hahirwa umupasteri woboneka ariko Imana ihaye mubonaho imbuto ariko woboneka Imana idahaye mubonaho imbuto abari biteye ubwoba nyine kuvuga gutyo ariko nta kundi abari umwagi haba naho yogira amagambo aryoshe haba naho yogira iki ariko Imana izimureba ikavuga ngo wa mwagi w'ingumba we oh haleluya. None ngiye kuba mubaza ikintu cya gatatu ndetse mama none ikintu cya gatatu ngiye kukubaza ese igihe cyo gusarura ibigori igifuma ntimuzamuruha mugisarura
ati tukagisarura twarakiriye tukakigasarurwa cyarariye nukuvuga ngo ibigori bizabija kumya umusatsi bija umwagi ibifuma bidaheruka ntimutangazwe iminsi iraje kandi irasohoye ibifuma bigiye kuvamo simbibabwiye sindi hano ku gatuti kuko Imana ntiyo kwihanganira nimuvuga ngo amina ukuntu nguma kwiyoberanya nta mbuto mfite Imana ntiyo vyihanganira kuko nuriya muhinzi yananiwe kwihanganira kiriya giti ubu ngubu umwuka wera ariko arasaba Mana we reka nivugireho Mathias mubabarira ahubwo umwaka umwe nanje nkajaho ntazi kuko nasabiwe umwaka umwe wigeragezwa kugira ngo noneho nera imbuto abantu beza imbuto nibo bubahisha data rigo ryari ijambo rya gatatu rya kane 15:16 Yohana Mana duhereze kwera imbuto simwe mwantoranije yego ahubwo nije abatoranije aha kandi mbashira kugira ngo mugende mwera imbuto imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mwizina ryanjye akibahe amen dukomere Imana amashimeshi cyane mu izina rya Yesu Yesu yabwiye abigishwa biwe arababwira ngo erega si mwebwe mwantoranije ahubwo haleluya ni jewe wabatoranije reka kubwira akantu kamwe mafi hari ibintu bibiri tutagize mu ruhare ibintu bibiri tutagize mu ruhare ni giki ntabwo twagize uruhare mu kugwa mu cyaha amen ntabwo twagize uruhare mu gucungura titwagize uruhare mu kukigwamo titwanagize n'uruhare mu kugira gute mu kugikizwa twebwe twasanze tuvukiye ku babyeyi bagikoze uwo ni Adamu wa mbere na Eva Imana ihabwa icyubahiro Adamu wa kabiri ngwaze arasubira aducungura tutagize mu ruhare none rero Yesu aravuze ati yemwe mwe ntimukaza mwibage erega simwe mwantoranije ntimubona uko nguko twese turi hano nta ruhare wagize kugira ngo ubu uriwe simwe mwantoranije ahubwo ni jewe wabatoranije mbashiriraho kugira ngo mugire gute mwere imbuto n'ukuri kw'Imana nta kintu uri kuragira ngo nashiriweho ngo mbu pasiteri oya nimba narabaye mu pasiteri wo ni umuhamagaro Imana ishaka kuko nera mu imbuto ariko icyo nashiriweho ni ukugira ngo ngende nera imbuto zacu zigumeho de abantu bera imbuto icyo basabye Imana cyo mu izina rya Yesu Imana ikigira gute irakibahawe byinshi turi mu gusaba ntitubihabwe akenshi Imana yitegereza imbuto zacu Imana ikavuga ngo mwebwe murashaka guprofita umugisha wanje ariko ntabwo mwakoze icyo nabahamagariye tegera kanukana hari umuntu wavuze ngo ibyo dushaka ku Mana biri mu byo dushaka nudakora ibyo Imana dushaka nawe ntabwo uzobona ibyo ushaka yaraduteze urumva Imana uko izigira nugwango ibyo dushaka ku Mana biri mu byo dushaka sawa ako kantu mwakumvishe ngaho dusubiremo tuvuge ngo ibyo dushaka ku Mana biri mu byo dushaka uko gusa rimwe kabiri gatatu hari ibyo ushaka ku Mana Imana nayo ushaka ibyo gushakaho ni ibiki nuko iri imbuto
ahadi za Mungu ni za milele. Icya gatanu, Abaroma igice cya mbere umurongo wa 13. Twagiye hasigaye bikeya. Igice cya mbere umurongo wa 13, urwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Ariko bene data, sinshaka mutamenya yuko kenshi nagambiraga kuza iwanyu, yego, ngo mbone imbuto muri mwe namwe nko mu yandi mahanga, yego, ariko ngira ibisibya kugeza na n'ubu. Sawa, amen. Yego, mwumvise icyo Paulo yavuze agiye kugenderera Abaroma. Yarababwiye ati bene data, sinshaka ko mutamenya kuko kenshi nagambiriye kubazaho, ariko icyo nari nkeneye si ikindi. Aravuze ngo icyo nari nkeneye n'indirimbo. Nari nkeneye cyane kugira gute ngo mbaboneho iki? Imbuto. Itorero ry'Imana, nimba uri umuyobozi ukabushunza itorero ry'Imana, uzoryitegereze nubona ntirihaye ryera imbuto, uzohindura umukenyuro. Mugani w'Abarundi, umukenyuro ni guhindura umukenyuro ubundi buryo. Ni witegereza itorero ushunze ukabona ntirihaye ryera imbuto, uzohindure ubundi buryo kugeza ubwo ubona bazeze. Kuko icyo dushaka si ikindi, icyo tubashakaho si ikindi, ni imbuto zikwiriye abihanye. Amen. Ngiye ko bazikibaza, ntimutinye mukivuge neza, kaba ndi umushumba wanyu. Nagera ahangaha bati mbega muzi wa mupasiteri wanyu yagize atya, ukabona ukumva sineza imbuto. Mbwira uko womererwa, ntutinye mukaza mutinya kuvuga. Twebwe ko tuba duhatuvuga, wogira gute mu ZUKURI? Iyo bashimye umushumba wawe mubwira umushumba, mana we, bati Imana izomuhereza umugisha, wumva ubaye ute? Iyo ugize gutya ukumva umukristo ushumbye, Imana ihabwa icyubahiro. Bakavuga ngo ariko uyu mukristo asengera hehe? Ukumva aravuga ngo asengera kwa nawe, ngo Imana imuhereza umugisha. Ko umuntu azayiyumva we. Nayo bavuze ikintu kibi ntiyeze imbuto, uzumuteteya nyine, ariko ukavuga uti biracitse ko icyo mbashakaho ni imbuto. Kuri iki kintu turakirangiriza mu rwandiko Paulo yandikiye Abifilipi 4:17. Nyamara bujya si impano nshaka, yego, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe. Nukuri ndayizeye. Paulo yandikiye Abafilipi ngo yarabakundaga cyane, kandi buryo umuntu akunda krema anafanya vile vitu vyake, yego bagashizemo. Haleluya. Paulo arababwira ngo erega burya ntabwo ari impano shaka muri mwe, zaba ari impano komikado cyangwa impano bene izi impano z'umwuka wera. Aravuga ati yemwe mwa Abafilipi, burya iyo umuntu akunda uwundi muntu cyane ntawe uzi ukunda uwundi cyane ngo banze areke kubihisha. Azaza akiraza Nyanza, baza bahura hari abandi akamuhereza imitwe y'injoki. Icyo kubwira kuko urukundo rutazarwihisha ndi. Naho abandi bazabona ubonanye gusa n'uwo mukundanye, haba n'ubwo mwajutse wanyu murakomeye.
nawe ubwo ngubwo mukaba muvuza amakuru y'isi n'ijuru yose murayarangije. Burya ntimwamuhaye mutinyana, mwamuhaye mutinya amasaha y'ababona. Paulo yakundaga abafilipi, arababwira ngo mw'abafilipi ngo amaraso yanje yoba yakumishwa ku gicaniro kubw'ubugingo bwayo ngo no kwemera bakayamera. Urumva ukuntu yabakundaga. Arababwira ati ariko rero igituma mbakunda ntabwo ari impano ushaka muri mwebwe, oyaye, ahubwo ndabashakaho imbuto. Impano nubwo ari nziza, ariko uzawumva nkuriya mwana wacu iyo acuranze ukumva ubwenge bwawe sinzi ikintu kibugiyemo. Ariko imbuto azereshwa nuko gucuranga n'izimana ikeneye kuri we. Imbuto zituma umuntu atiyoberanya. Iryo jambo twarikozeho ubushize. Reka tureke kurisomagira ndibabwire turiko turatambuka. Jewe ndasa n'uwinjiye igisirimba cashize. Kandi umuntu kuza mu kabiri nta sirimbe. Sinzi ikintu kiba kimubayeho. Muzamubona kuko biba bigenze neza. Biba bigenze neza. Ndiko ndivugiraho njewe. Ariya ku itorero ryacu nababwiye kera ibisirimba byaje twebwe twarashaje. Sinobasha kubyina igisirimba pi. Kurya hari bamwe bazababyina hangaha nimba ari ndayizeye nigeze kubwira nimba ari inde. Nzabareba ukuntu babyina ukuntu biterera yaje kwika hasi nkumva nije wayuru. Tese kuri yayisa kiri muzima bigenze gute. Yeah. Mbwira abana bamwe hariya ku itorero iwacu bigeze gucuranga igisirimba kimwe kera. Ico gisirimba mana ya sinigeze mzini igisirimba simbabwiye kuko caje ariko bazabagishiramo. Rero cyane nagaza ngishiramo abana bari baragishize muri telefone nagumye kubihinduranya ndakibura. Uwo mwana nawe nanamubwiye ngo akinshiriye muri telefone ariko nimba ari hano ariko arumva araza kukinshiriramo. Kiyo ngiye gusenga kagishiramo bene ayo masengesho ukuntu azayiruka Imana yo mu ijuru niyaza. Ariko n'umuntu wagishuranze nzatekereza sinzi ariko yari yuzuye umwuka we. Imana ihabwa icyubahiro. Bose babahaye gucuranga babuzuye umwuka we. None reka tugire vuba amaze tuzotambe tugiye gutaha. Uko nguko hari bamwe mvuze nabo kubari bapfuye bariko baragira ngo none inyigisho ziramara umwanya wo kubyina tuba nk'abatambira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo twonanirwa ariko iyo muhaye mutambira Imana cyane tukayitambira duhaye twera n'imbuto zikwiriye abihaye. Umuntu wera imbuto ntiyo kwiyoberanya. Reka mahereza umugani. Hari umugani Yesu yavuze w'urukungu n'amasaka. Umuntu yaragiye abiba amasaka. Umwanzi araza ngo abarinzi bawa muri basinziriye. Umwanzi araza abiba mwiki urukungu. Ya masaka kungubira ngo bimara kumera. Baragenda babwira wa muntu wa mukuru wabo baravuga batese mwami ese twabibye amasaka muri uriya muri mwatego ati hamezemwo n'urukungu ariko ngo akabarasa nk'intobo. aha muhumve hari umukino wa mpemu yera ngiye kuvuga. Hari ubuhanuzi ngiye kuvuga. Rwa rukungu n'amasaka, haleluya. Babandi bahingira umurima baragenda babwira shebuja bati no titwihanganira urukungu. Twebwe duhangure turagerageza gukura urukungu mu masaka. Ariko ngo nyiri murima bimwanga munda. Ngo aravuga ati yemwe mwabantu ukuntu urukungu n'amasaka bisa timushobora kubishobora. Ati none
ngo nimureke bikurane. Ati ntibigoye kubitandukanya. Batese ntibigoye kubitandukanya, tuzobitandukanya habaye iki? Ngo nimureke byera imbuto. Kuko imbuto z'amasaka sizo z'urukungu. Ngiye kubwira aba bantu bayoboye abandi, ari abayoboye amatorero, ari abayoboye abayumbe, ari abayoboye ibitaramo, ari abayoboye amaministeri, ari kenshi hari igihugira gutya ukabona urukungu ruri kumwe n'amasaka, ukaba wagira ubwira uti ese uru rukungu uwo rushikura. Ariko nyiri murima yaravuze ngo nimugira ubwira bwo gushikura urukungu mbere y'igihe, ati cyane murashikura amasaka kuko birasa, ahubwo ako kira nimukareke, nimureke bikurane, turindire kuko byera, kuko ntibizera kimwe. Iri jambo riteye ubwoba. N'ubu ngubu mpemu yera ariko aravuga ngo nta kajagari kari mu itorero, nta kajagari kari mu bakristo, nimureke bikurane. Kuko nitugira ubwira bwo gushikura urukungu, urarushikurana n'amasaka. Abakuru twasanze baza baca umugani ngo uwisha babi yamaze abeza. Kuko noba mubi none ejo ukaba mwiza, ariko iyo wishe umubi none ejo ukica umubi, kurya ubuhaye umara abeza. Uwisha babi yamaze. Nimureka bigira gute bikurane. Bwira mugenzi wawe murebe mu maso mwicaranye mubwire tereka bikurane. Yego mwihangane, nubwo bigoye Clement, reka bikurane papa. Bakecu mureke kuko nitugira ngo turashikura urukungu ahubwo turashikura amasaka. Ariko nubwo bigoye kwihanganira urukungu, hayi rubona ari urukungu, ariko niyenda uko hayi urubona Imana ihabwa icyubahiro, si kuwunda rubona. Nimureke bigire gute nibimara byera imbuto, imbuto zizobitandukanye, imbuto zigiye kudutandukanya. Ndabarahiye guhoraho ku Imana ishobora byose, ntabwo umwuka wera azokomeza kugira ngo confusion igume mu itorero ry'Imana, ntibikunda. Mvuga kandi gasigaye, hari ibintu bitanu tuzobamenyeraho. Icambere ibintu bitanu tuzomenyera ku bantu bateza imbuto. Ntibazihanganira inyigisho nzima. Iki kintu nari navuze ngo uwokireka, ariko reka ahubwo ngisome. Mureke mbabwire basome, namwe bantu bose muri hano, kutihanganira inyigisho nzima ni igihe inyigisho nzima zivuzwe, ariko mu mutima wawe no mu bwenge bwawe no mu bitekerezo byawe ukabona sizo nzima, wa muntu aba yaracengewemo n'izitari nzima. Ikintu cyambere ntibazihanganira inyigisho nzima. Ikintu cya kabiri abo bantu bagira nugukenera kumva ibibanezeza. Bazokenera kumva ibibanezeza aho gukenera kumva ukuri. Oh Mana yaje yo mu ijuru. Ikintu cya gatatu ni ibintu zumvikana. Bazagwiza abigisha bahuje n'irari ryabo. Mbega aya magambo ngiye kubaza akabazo gatoya. Aya magambo yobahaye abacangwe turayategereje. Bazogwiza abigisha bahuje n'irari ryabo, izo bifuza. Ikintu cakane, baziziba amatwi kugira ngo batumve ukuri. Kwiziba amatwi ni ukugira gute? Ni igihe ukuri kuza kukavugwa. Pawulo we yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo mu gihe cy'imperuka ikintu nkubwira neza,
ngo inyigisho z'ukuri, inyigisho nzima ngo zizoba zihaye zibarya mu matwi. wari wumva nk'iyo bafunguye ibyuma ukanabi twese twadushira intoki mu matwi atumenya amatwi. igihe ukuri kuzoba guhaye kuvugwa uwo muntu aziziba amatwi ntazumva, ahubwo yifuze kumva ibimunezeza. icya gatanu, kubera kuyoba bazakurikira imigani y'ibinyoma. hari akantu navuze ku kiriyo hariya, abantu ubu ngubu ni umuhoro bariko baravuga bati inkingo ziraje, nimba ari za corona nimba ari iziki, ziriho inomero yavuzwe 666, ati ibintu biracitse kandi ubu ngubu Antikristo agiye gukora neza. ubu ngubu ibiro birapanzwe byiwe, ariko twaje gusoma muri Bibiliya, mureke mbabwira ibintu bibiri. kuza kwa Yesu ngo kuzoza turi mu mahoro, nta bwoba tuzoba dufite. nk'ubu bwoba dufite bwa corona, nk'ubwoba dufite bw'ibiza, ubu ngubu noneho bariko baravuga ngo haje mukuru wa corona, nimba ari mukuru nimba ari murumuntu. ni mukuru yego, bariko baravuga bati buriya corona yari yaje gutegura gusa, bati ahubwo corona nya corona iraje imbi ije kumara abantu n'ibindi byinshi bihaye bifu. ariko ngiye kubabwira ikintu kimwe, kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, haleluya, ntabwo Kristo azoza duhagaritse imitima bahaye bavuga ngo biracitse, oyaye, ahubwo Kristo ngo azoza tudamaraye. ngo nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, bararongorwaga, amakwe, ibitaramo byari bihari, ngo kugeza ubwo umwuzure waje ukabatungura, ngo niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba kumeze. kuza k'umwana w'umuntu ntikuzoza duhagaritse imitima, oyaye, ahubwo umuntu uzoza abantu bahagaritse imitima ninde? ni Satani, ni Antikristo. ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo Antikristo azokora ku isi ku itorero rigihari. iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga, niko Pawulo yandikiye Abatesalonike. ubwo itorero rikiriho ntabwo Kristo azoryinjira, ntabwo Antikristo azaryinjira. amina. Kristo azoza kujana itorero ryamwemeye, Antikristo azoza kugaragaza abayuda batemeye Yesu. birumvikanye yemwe we, haleluya. twebwe icyo dusabwa, twere imbuto, twitegure kuza kwa Yesu Kristo. ariko Antikristo azoza tutakiriho. rero kubaza ibya Antikristo uzobibaze kugira ngo ubimenye. ariko jewe no bisoma, nabona ibintu bibimbwira nkabimenya uko Abisiraheli bazoba. ariko iconze nizereye kuzoba mu muzuko wa mbere. Imana ihabwa icyubahiro. Kristo nahamagara itorero ngende njane nawe, noneho Antikristo naza nyuma y'itorero, ibyo azokora biramushya bimushya n'abazoba basigaye. ntitukabaza ibya Antikristo nkaho tuzosigara inyuma y'itorero. amen. tubaze ibya Kristo tuzojane nawe. sifa za Yesu Kristo. dusoma n'amagambo turangize ndayize. Abagalatiya 5:22. za mbuto rero dukwiriye kwera, hasi gisobanura kuko zirasobanuye. hanyuma dusenge, turirimbira Imana, tuyisenga, tuyitambira, hanyuma tugende. ndabifuriza kwera imbuto mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. wabukorera Imana, wabuyisenga, wabumuririmbyi, wabumunyamasengesho, wabumuyumbe, twera imbuto. abeza imbuto nico Imana ishaka, nico yadushiriyeho, nibo bubahisha data. ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. hagarara. umuntu utazi urukundo ashire ukuboko hejuru kugira ndi musobanuri. hari umuntu utazi urukundo?
Reka nkubwire igituma twese tuzi urukundo. Uko twese turi hano twaravutse. Umuntu udakunda se na nyina nashira ukuboko hejuru aza tumusengere. Ubwo bakunda uzi urukundo. Umuntu ufite umwana, abana, umuntu wabyaye uri hano, tugira amaboko yacu guri. Uzawumva ko akunda umwana wawe. Imana we. Muzamuvyumva namwe abatarababona Imana izo babahereze gira mwumva uko bizabimera. Nidusohoka kurambira ico tubuze kugira ngo tucontribute basi. Amaze wumva uwo munyenga. Clement. Oya weweho nizanje nawe. Amina. Amen. Utazi urukundo ninde yemwe? Urukundo. Ariko rari butazi umuka niki ndayize. N'urukundo. Yego ugende wera urukundo. Amina. Amen. Yo. Haleluya, sifa kwa Yesu Kristo. Kandi urukundo wera ntabwo ari urukundo dukunda abo tuvukana. Uko Yesu yakunze abo bavukana. No nasomye agatabo kamwe nimugoroba naravuze abo twatwicaranye mu nzu narabwiye nti no ndadendutse nahari hasigaye hararangiye. Yaravuze yasobanuye ryasho rivuga ngo ngubwo twari tukira abanzi bayo b'Imana ngo Kristo ngo yatanze ubugingo bwiwe ntabwo yabutanze duhaye dushaka kuva mu byaha ndayize yatanze ubuzima bwe tukira abanzi b'Imana. Amen. Reka mbabwire umuntu w'intwaro turimo twese, umuntu w'intwaro turimo ni umuntu ukunda umwanzi we. Umuntu ukunda umwanzi we. Iyo abatwari dufite akanya ngo zagenda sibura umuntu umwanzi wawe. Ariko rari butazi umuka niki ndayizewe. Urukundo. Mugende mwera urukundo. Amina. Amen. Umuna ngo ariko yewe ngo wamenye uko naka yakuvuze. Yarekaga kuvuga kandi afite akanwa. Hariko se twarabaye. None umufite akanwa akagira n'ururimi mu kanwa kiwe rwo kuvuga. Tuza dutegeka abantu uko bavuga tubone ko bakunda. Wo tegeka abantu uko bavuga rero. Imbuto y'umwuka ya mbere tuzera niki ndayize. N'urukundo. Urukundo. Sibene vya bindi, sibene rwa rukundo ukunda gusa. Naho uwo wanga wamushize. Uwo wanga gire gute yewe. Ukunda we ngo ndagukunda vyasaze ngo yongo. Yo. Naho ukwanga ese mwumvisha bivuga ngo tuzera urukundo kuba dukunda. Imbuto y'umwuka niki ndayizewe. N'urukundo. N'urukundo rwo gukunda n'urukundo rwo gukunda ukwanga n'urukundo rw'uwakugiriye nabi n'urukundo rw'uza kuvuga n'urukundo rw'ukuvuga n'urukundo rwa habana wa wundi wo kuvuga hiciza y'amazi bibi. Abo bantu n'intwari vuga ngo n'intwari. Icyaka birida. N'ibyishimo. Ibyishimo. Nimba nakurakaje mafiye nimba nakurakaje usubira wera ibyishimo kandi nakurakaje nagusosereje nagututse cyangwa nakubesheye nagusebeje. Ariko barakubwira bati nyanaka yakuvuze yanagusebeje gukoreye gitaka. Uko sureze cyangwa bayigifuma. Bayimwagi. Aha. Imbuto ya kabiri ratubwira ngo niyiki. N'ibyishimo.
tuza twishima no mu gihe cy'umubabaro ba nibwo twaba twese twishima n'ubu nyine ni igihe cyo kwera ibyishimo twishima nibyo mu mutima ariko bananiwe kumbwira bati twishime baso twishime muzamureka kugira ngo twere imbuto z'umwuka wera haba naho hariho ibituma tutishima Tola faila freshe benigrati. Gizi mbuto Yesu yavuze dukwiye ya gatatu ni amahoro. Ariko wari wahura n'umuntu w'umunyamahoro tuhura n'umuntu w'umushiha washishwe mugani w'abarundi ariko wahura kandi uzuhura n'umuntu w'umunyamahoro uzumuramusa baza baca umugani ngo ukuboko kuzoguha ukumenyera mwiramukanye uzuramutse umuntu w'umunyamahoro haba nahandi jambo akubwiye haba nahandi jambo guhaye mbega amahoro yuzuye umutima w'uyo amahoro azatemba no ku maso y'umuntu nimuvuga ngo amina Amen. nimureke twera amahoro dushira umushiha iya kane data kwihangana kandi ndaza ko nitumara kuzimara ndababwira mbabaza ngo se imbuto yoroshe kwera muri izo ni iyi n'imbuto zera abantu b'intwari. Amen. Nimuvuge ngo amina. Amen. N'imbuto zera abari muri Kristo yamara kababamo kwihangana ndacungu ariko uzi ibintu umaze kwihanganira yewe twabanye nawe mu muhanda ariko ibyo umaze hari ikintu kizakigushikiraho ukavuga no ukavuga no kenshi kandi ukayivuga ntawe uhaye uyibwira ngo ya ngwibingi oya Yesu ubuhaye ubwira ninde ubuhaye ubwira oya no umujinya gusa ibintu byakugoye kubishera no kubyakira no kandi abantu bakunda kuvuga iyo no abantu bakunda kuvuga iyo no bakunda kunayivuga bahaye barira yananiwe no mana no kandi mana yarakubwiye ngo were kwihangana pastor yabahagurutse yigisha ngo nuko hahirwa umuntu wihanganira ibibigerageza no pastor oya nuko utazi ibyo hayumbwira ngo nihanganire nanje mu Kristo wanje nuko utazi ibyo mpaye nkubwira ngo wihangane nuko utazi ibyo nanje mpaye nihanganire kurya ntazi umuriro uhaye ucamo tuzi umuriro mpaye ncamo ariko imbuto ya kane baratubwiye ngo niki yoko iyo ugize gutyo ugahura n'umuyumbu uzi kwihangana we abantu noneho ibintu yahuye nabyo mana iyo mwishuru ngo iyo amahora yihangana ngo mureke turebe reka murebe nyine yaje kubyihanganira akigiza nkana bene abo bantu n'intwari nyuma nkabagira mu haleluya muri 86 twigeze kuririmba karirimbo k'ikorasi twagaza tukaririmbira cyane iriya za Magunda n'ahandi n'iriya ku Muranza na za Kajembe nagakorasi k'igifurero twagaza turirimba akavuga ngo muyihangane bakundwa mutaruhe ngo turi hofi tugende hawe bihe dorabo twagaza tuziririmba ngaba uriya mwana yarahari abanyagatanga bari hano na muka pastor yigeze gutoro kuriya dukurikira ku mustari nguriya umuriro wari wasi nimuvuge ngo amina Amen. uzihangane haba naho bazobaga ngo ibingibi sibyo kwihanganirwa uzihangane
kwihangana ikihangana intwari. Amina. Reka subire mbaza abasore bene data, nkunda abasore Imana ibayeze umugisha. No muri aho kuvuga ngo muzamureka kubivuga kugira neza. Kugira neza. Uzogire neza numara wigendera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uzogire neza numara ugira gute? Nkabanza nkugirira nabi. Aho uciye nkahacisha umuriro. Ariko naza nagera iruhande rwa utakira amafaranga 100 y'amayinite. Kagenda. Njewe namara gutambuka arazimpaye nukuzigira uyu nguyu yarasaze. Nkakugamba hepfo ngiye nagaruka utakira 500 zo mwicaye. Uko wa muntu abahaye agira gute? Niko kumusogota. Hazaruha kavuga atariko. Yesu uyu nguyu aziko mwanga. Yesu ntabizi hana habari. Kugira neza muzamuneshesha ikibiciza. Yesu bene aba bantu baza badufasha bakaturihira amazu tutatubita ngo nabana. Abagira neza. Nukuvuga ngo iyo mbuto batubwiye ukaba umugira neza kandi udafite ibyamirenge. Kandi turabishoboye. Twicaranye n'abagira neza. Njewe nabazi. Vuga ngo ndabazi. Abantu bakora badashaka kuko abandi babamenye. Nanone bagize neza. Kandi wamwitegereza akaza afite. Ingeso nziza. Ukagira ibahatisha muri ya pira turi mugaturana n'umunyangeso nziza ubutaye akabinka rushoka nukuri kw'Imana ariko guturana n'umunyangeso mbi ayiwe ubutuye kumanga shitani bigufasha umunyangeso mbi umuntu utovuga uti yewe ngaho ngiye kugura utuboga hariya nguyu umwana mwe musigaranye ukamubutaye no ndavuze tugira ingeso nziza hagati y'abikigiye ngo abo tubonekamo nk'amatabaza mu isi izo gani zambuto z'umwuka ndayize gukiranuka bazavuga ngo ari kuri ya muntu ni umukiranutsi agashira mu gaciro akabifura akabinyanga mugayo ni umukiranutsi sifa kwa Mungu haleluya yindi kugwa neza ukugira amahoro hakaba kugwa neza mutabitwaza abandi yo bamututse ariko gongo gundukije sha abandi bakazavuga ati siki ni igifu cyangwa ni ikintu kimeze gito oyaye ni umugwane kwirinda Imana ihabwe icyubahiro haleluya Imana iguhereze imbuto yitwa kwirinda wirinde iby'abandi bahaye bavuga bibaryoheye wirinde iby'abandi bahaye bakora wirinde ibidashimishije Imana iduhereza imbuto yitwa kwirinda ibimeze bityo yego tamateka kabihana niryo jambo ndangirisheho ibimeze bityo izo mbuto navuze umuririmbyi yararirimbye w'igiswahili aravuga ngo juu ya mambo hayo hakuna sheria nukuvuga ngo ibimeze gutyo nta mategeko abaye amategeko mpuzamahanga ntabihana amategeko y'igihugu ntabihana amategeko y'Imana ntabihana amategeko y'imiryango ntabihana amategeko y'abayumbe arabihana amategeko yacu y'abapasiteri arabihana oya ibintu nk'ibi nta mategeko abihana
nta muntu twari twabona uri muri prison ngo ndayizeye ngo twasanze azayihangana ngo none ngo iryo nikosa ngo bagukurubane bakujane buruburu ngo ubwo wihanganye ngo ubwo wagize urukundo ndayizeye ibintu nk'ibi hakuna sheria bagane bavuga bati shaka izi ngeso nziza twabonye ugira urazizira mwari mwabona umuntu waboshwa kubera ingeso nziza ibimeze bityo nta mategeko abihana nimuvuge ngo amen mbifurije kwera imbuto abo nibo bakristo nibo bazoja mu ijuru nibo bari kumwe n'Imana Mana ya Ibrahimu na Isaka na Israeli Mana yanje kandi mwami wanje Haleluya ijambo ryawe rivuga imbere yacu twese Mana uduhereze kwera imbuto zikwiriye abihanye impano waduhaye ubushobozi waduhaye uko watugize ureke twera imbuto kugira ngo tukunezeze nsabiye iki gitaramo ca kabiri Mana nsabiye abakuru bakiyoboye nsabiye abaririmbyi nsabiye abapapa n'abamama nsabiye abanyamasengesho bose uduhereze kwera imbuto zikwiriye abihanye Haleluya sifa za Yesu mu busumbane bwacu ko dusumbana uko tumeze kose uduheze kwera imbuto zikwiriye abihanye uzosange twera imbuto izina ryawe rihabwa icubahiro ndabigushimiye kuko uzumvise kandi tugukomeye amashi kuko ubyemeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami